Nteto cia mwanya mutegeri wa Meru TV ni wirugiro bwakwa nwithiritwe uri na ntuko enjega nkugwata ugeni tumureke kuthuja na gutegera nteto cietu cia Meru TV thaa mugwanja. Marita jakwa ni Dennis Mutuma Muthomi. Twambirie na riboti ya Keba niare nyomba imwe ni umbite kugwata mwanki kwa yonthe na ndene nyombeje yatigira kana akanini kaite munkaguta uturo bwawe ni karekari umirite ndene antura ya mukungu ruire rwarera kichiko bunge kya buri aria kana gaka karatigi kagite na kara mwanki jojo jorombere kwethirwa jokiumira kurerekana mwanki jojo jureti nyuma ya ngasi gutunduka iria iratumire kana iratumira mwanki jojo jomba gutamba bunene sana na gutigira mwana ojo atete uturo bwawe mwendo laibuni na guturu kwa riboti una njira entariru. Twerekere kana tukatha tugicokagira kire riboti eu mutegeri yegie mwanki jura umere ntuko yegoro na untere shiaburi mwanki jaranda gutayiria ni mwana orombere kwita nambere na guta uturo bo ni riboti twita nambere na gokubanganirio na ikethirwa ikijaga nyuma ndeka itikuraje twerekere munkantere chegembe ni aria akariba ntere chegembe ni bachumbiritie na gutata bunene na bobo ni nyuma makarika ja wagagibo karia gwita nambere na kuongereka. Hirentariji cha igembe wamba bongombe antukuragwa na kinya ekuru kugwatwo ni inya makarika jaja ni jonekene gwita nambere na kuongereka gento kirana ni bamwe batongere bachumbiritie na kuromba thirikari nene gutigira mawaziri kana waziri wokaria ati na gutonyera na gutetheria kariba igembe ni kenda thina iji ciokaria cikomba gwita nambere na kuthira kuringana na karibaba ni bombete gwita nambere na kukujira asara inene nyuma yabo kwithira bakithukirwa kagita kwa kagita mukiri wa Nkonja na rugono rufu itukwenda okarua na tute apologetic we itukwenda okarua na nterese Rwanda rwegembe North indi kwithirite kwina makarika ya wagagi bwokaria ntuko antu kwijirwa ndithe cio na kinya bikora biraba mirimite na inya bangi kumba kwithia bakithikirwa misine yo na ikaithangwa indi wari mubunge wa Igembe North niwe Joseph Twerwaki na umirite na kwabo aria akaribe Igembe North na antu be Igembe North kiraba kwenda ni ukarua na indi kaita nikakinyite kandwangisio karibu mbe kwithia bakila semetho kethia na batilaitie kenda bomba kwithia ni bokaria antu bakuntuko nontu ni kinyamaro ntuko muno akiolotela mubunge wa Ntereji no Julius Taitumu kiwa nombe kwithira kiwatanira na ndwangisio karia kenda bomba kwithia ni bakulikithio karia ona kinya aurio mawaitha mbe ndi noma uma tuka fix the security no the security rena mipangilio to make sure tukaria tutie ngombe mbe kaywa ringi na njire kukaria niriku imwe irio nto embe randa imuyumbe ndatiete na meitanga uraweira ndiko uma andu embe kurompa contract are mwe kuthiata area ndaitangite onto amwathi ithe na location ithatu na sub location mwanja na tho location ire na sub location inya tunene location ire na sub location inya ntwambui sub location ithatu na sub location itandatu ntobetwe location ithatu na sub location inyanya lakini ngune are mure kuthi ewe kathia tongwas askari bethe bara akue na rasibwari na assistant sibwari etha akimnya thina intano aine baba iko na baba kwa na baba oita kenda nthi theno karibu boya number 2 to lele barura security watu bara security ni bethe to boya na ara kwina ekuthok ambai bai kenera be yaira antu onto andokete kambire bulu kambire na kongo kampio na ratoka nanje mutenamba tuoka kambi kuntu strategic twathirania thine security Igembe North kundenda thikare tuyongo ithira serious na mantu akumenyera muntu embe tikutuika into bikaiwa biye kuyo nyatiri biye biko nyamea yani it is too much bikwendekana no coordinate ya tori coordinate agencies cia thirikari na thina ici embe no ithire na antu bakethe bena te antu barithia into bio bike yairwa aturi betu baethia batu tu ATM ya kuyarora banyara bakeya ke batu kuyira
Hapana. Oriwe akiaria mantu yakonia kamera ira ciotonya miundene ya Meru no witende ai DCC bonthe bawachi kwithia bakiwatanira banteri iciembe na kwebebelia kamera ino tutakwira kwina mpara indi tu wantu bara nikabeyite kuramba nyanki nthi ya Meru. DCC o Mutuate, DCC wa Lare wa Igembe North na Mutuate sub county plus even our county commissioner bawatanire baranirie nkamira ikuyembe no iburite kuritwa thayu ti area Kenya kwero ikwarite riu baba kureta nkamira kuno twingilia na no tumena na ndenda nya muyimbe ori kunyokire aitarwira antu bake. Nke report ra Meru TV kumembe beta mukiri onkonja Mutegeri mbitukire twethira tugicokagira riboti ire ngukarinde kwambiria nio au kabere aria mwana umwe narombere guta uturo bwawe nyuma enyumba ire arari kwethirwa ikia na kwethira yonthe kuringana na riboti ire rikite gutukinyira mwanki jojo jerumire ntura ya mukungu ndene awandi eriro rwari akirige shiko bunge kebore kagitene kana mwana ujo arari nyumba na gukirikanaga ngasi kana mutongi jwa ngasi nejo jirombere gutunduka na gutuma mwanki jojo ujweta na mbere na gutamba bunene nyuma ya mwanki jojo ijirombere kure gutiga mpanga hizi na gutiga kana gaka katete uturo obwawe na sara ingi nene ya intobira birare ndene ya nyombeu Kieba nikitambite nturene ya mukungu wa ndine ya Rwiri rwarera gicigo mbunge kia Bore na ni arakana kakale katete uturo bwako ni mwanki jura yukwirikana ni mulipoko ya mutungi jwa ngasi untu batiumbite kuonokia kintu kinya kimwe mbete wa bonasi mwiti ntore dara motori ya kwagara barabara nderengi ndi ndethira ugeni buntere kuona guku nontu bangasi ni atambukite yaithia kana yaithia nyomba mwene akigeria kuomba gutethia kana gaka ikuremere uri warietwa Saida Simurio ndire manager wa Kaiwe wathi gaturigari muno nontu bwa mangya thakire gititha mugwanje no nyomba gwa tamo ngineya no teke ndugiro nganya kibi wathi tuwejere tuguambu wakiwambu twaja twathikira tukweza twetha mwangi nyomba gwa tere mwangi teke ndutwaitenya kibi na mwana ojo na kana nya kaire nyomba atiromba gwitwa nya ithena ngine bokari kwende kaba umire ndikene kaba itoka kuitakana na nyomba gwa mwangi batiromba kuitakana ga kwira nyomba na riu akariba mukungu bari na kiriro kinene kiri thirikari hamwe na antu bawendi bwea bakiromba utethio kiri antu bara batiarukite muciyo bakiwa batierwa marampe buru ane mwana ojo wathena bia kuria athena bia kunywa katukuria oro ni mwandi umwega akaibona naguanga nkoro wewe ndiye bona atethio no mwana ojo muthakaika muthanga ya mono kana twa thunini kandi kamwegaire nyomba katigere kange na mwekuru na ndio tuke ndware nyaka mundaga wembu ate bibiaja kamunde kanini korobo ka ou akite ake kuringana mundaga na irorenga itumuna tukuora na wandibo baka amoterie nika ndona bia korea na iwanga neri na tutra tori tukwenda kujuana nombi nika ndali ya bora ndikale ina tuterie na ina ndo ba ya bongo ba ito tuterie no ndo mwana ojo ateke ndwatigera na kaburu bara bomba gutethania tabadhari roi itotethio mwana atena yega kuria kana gya kunywa nontu ba binera irenja yiri na ara bokuwa gituma keu kuroragire kanao nonde jira ntamenya no nontu ndia aja mwankine no ndejira nandaigua nkorwe kwa ndigikite muno kiripotera Meru TV kuma mukungu Rwiri rwarera Bore mbita wa mwende walaiboni tukirekana na riboti uu kuma ntere Shebore twerekere monka kaunti ya Atharakanithi ni aria akari kuma ntere Chiamboiro ekiriribo ibachumiritie na kumeneria bunene kuingo kwa irabu bira bikwerekana kinyapi na baruga cha kwendia nchobi na ibitekirito na thirikari
ende ni biombete gwetana mbere na kuingwa kuringana na karibaba kuingwa kwa irabu bibi gutumite Nchobi ndege ni watho ikongereka ntereu na mono gwetana mbere na kwenyangia na kuthukangia mbeu mbithi iromba reo na ndene kiri thirikari ya county Tharaka-Nithi runguro tongeria bwa gavana Muthomi Njuki utigira na gwitikiria kana iba kurugura irabu biria bingi na biria bietikiritwe kana biri na baruga ya gwetana mbere na kwendia Nchobi ndagara iguna na rugono ru akali baba bambwiro ketiribona barana rete kuma wandia mariani chukega mang'ombe yende kidere orinene igotigeri bakorugurira bya Nchobi rembetegeri watho nikenda gutigeri bakonyokuna kwebukana na Nchobi ndege watho. It is better gikombe kemwe biere nkena tigaria tira ikanyamu kidogo mwana ke kurathie cukuru nkamugurira ngumu na nkamugurira nyamura kanyamaga kunekeriga ukamata irio ayete cukuru agaba kigambirira bubi bingo gutire muthuku makoyagerwa ntere na wana Nchobi ndege igwatho itiari kuthire torani riri ende bakwingerera bukagitani ka Nchobi tembetegeria nyambirite gucoka turatwira wega muno ende turatwira na kilabu kimwe kana ile bia bia turatwira IT no ntwagwira waga nubota yoko buinge murembo kuoneka thaino no ntwafta kwa ile bia meko ingwa metu ejo de kwa nyane muno no leo tio ketu kolomba niko thia metu wethira bururu na karia ndo bwaye twatwa kilabu kiega kilabu kera Nchobi nthomu ayo munene wa nyumba 10 ne twarwete na mutu muno na no wathira no thaira kilabu kirabingirwe mutu ne mucoku kaire na mutu ne botote ne bokomenya ne tonde turabingirwe kilabu muntu no arugire kaire tonde we kaga okete kwenda kuthika no akaruga kurugi bakerikire kagitani gakane kobaratimithe kuthingendo indaja bamwe bakeribokana na bangi nabo bamara yonto kirende kubekera ugwaya bacokete kwao nonto bakoringwa ngeta na nuiji akoro ne endeno ne amasimba ne tugusimba muno na ne tukunyonta zaidi tuli mwagala tukadioka kula na kana kanwa na tukenuka kwena thina wamba bwaingia zaidi niyo tantu kwingi kuma klabu kwingwa ndauga nonto kandi maga kambite kanwa nkunde kombeke kimwe ngio kae nimbirwe ngoko 10 ngwatira nsau nonto bai kombeke na ninde kamnde ndiyo no makambu mbeko operate ngekunda kombe no kamwe kamumba kuruta wela wega na numete kanwa ntuko inge ndaye kukulingirwa ngeta kamutitoni kange kialia kabibu tanga atigarite ku aninga yanterie ntanywete monda mba kongalia na nikyo tukwenda kilabu kingorwe tukundaga wa mwijie mtu akenenuka kilabu kuma kilabu kia bingwa bare tinda beno kete okethe abakulirwa mbwiro bakatunywa kebena kio ngatinda ananini ngone mtu abikibine ngono amana gotondo agotinda kubakua baebarie une ngoria administrator wetu gitonga ethwe muntu akwenda antu bae na antu bae tola riri ni agerie juji baturugore kilabu no kimwe ai tola rieto at least akoro bau ne begwitethia tondu bari nengerwa mbeca na thajia akoro uti wakinya kanwa nogu iyo tukoregana na Nchobi ino ikuregwa ni thirikari twigirwe kilabu kiria kiega kia standard ni kenda tunyunyage ojo ari bwana gitonga gitarire gitombi kenene kiirabu kwingwa ntere ino ma elienu malombete thirikari etegetikiririe irabu nau babalwa no ni asaini kone anto 66 augaga mbaenwire bakube na kanitha wa SDA ni maugaga irabu theino wa elienu ni iko facilitate wamba iko facilitate ogota ni maugaga irabu theino wa ntolenu ni iko facilitate school dropouts utuma ciana ikauma ke ciana ikauma skuru pia ni maugite theino wa ntolenu irabu ni igotuma ukakora kwena ale pregnancies ciana kugia mabu mbele ya magita mao magitwao makinya misi mingi muno netiganite na kosi ya ontonu ne irabu kuma wandia mariani gecigo munge gacugaga mang'ombe nkiripotara Meru TV rietoka mbita ndagara waiguna tume kaunti ya Tharaka-Nithi tucokere kiri kaunti ya Meru na gikundi kimwe gikumenyekana ta mazingira kuma ntora ya ambayo ndene ya wandi ya njia ntereche Gembe Central
Ni batetekete na tenti amwe na ite 50 kumania na MCA wa Ntarizi ore kinyano we munini wa speaker wa bunge ya kaunti ya Meru Izikeneta Mwenda Ali. Bakiaria Mheshimiwa Mwenda Ali nethiritwe akiuga itenti izi amwe na ite bigatetheria gikundi giki na njira inene nyuma abo gwitana mbere na gukombirithania ni arabonekele komeneria bonene wenyangia na nkuruki asara ira ithiritwe ikiretwa ni maandamano jethiritwe jakikujirwa ntere mwanya cia ntheguru ya Kenya na kinya muno aja kiri kaunti ya Meru. Gikundi kimwe gya gikanisa kuma rutene umuringene ndene ya Tia Ward ni gitethekete na tent inene iria bakethero bagitumagira ni untu bwo kwirita ngugi ciao o amwe na kuromba mbeca gukurukira yo. Gikundi gitetheretwe ni MC wa rutele ruru ura Izikeneta Mwenda Ali na nowe munini wa speaker wa ndene ya Meru County na alikitie kuga ati we na citanirite nikenda bomba gukiri kundi na ningi antu bara batikundi ne bomba kutonya no to thirikari itethagia muntu uri gikundine pe kundi kiambayo mazingira tubareterete tentio ya ite 50 no tukio kintu bara barombete na untubu bukarikite tuwatanirite na Governor Mutumo Ntwethingia na department yake ya Ijeda youth na sports na ne kundi kiambere kiranda retera tent ko kundi bibinje muno mbangirite ko endire tent GA kwina ikundi kia Murgene kwina ikundi kia Mutine kwina kundi kia Twamwari kwina kundi kia Antubeiga na hii program ira twambiritie kwa empower ikundi mashinani twathirene na kwa yana tent tuitite kwa yana check setable banking na matuya yonde ya ikarika no ntuko na ngwataniro between MCAs wa Meru na Governor wetu Mutumo Ntwethingia ne kundi kiki ambayo tutathiriria bakuromba into bingi muno na kunyoba benda kwambiria mantu setable banking bakwariria mantu ya ureithi bwa mburi sheria bakwariria mantu ya kureithi njoki na njoki tugomea thai ikintu kikuria sana no ntubo na isire kubwegwa na tukwatanira nabo ikaba support ke subsequent budget ito rambiriria akili ekwera kumeki kira antu banjia bonde muntu ndia arare no roka thikiria tarika iruari antu ibo kumekundine na kumekundine kiono munka idro inabi kibande na winde rende ku support kikundi bya vijana amemba bagikundi kibakiaria ni bachoketie nkatho inyingi muno kiri MC wao Mwenda Ali nuntu bakubarikana kubage tenti eji amwe na ite toro itwarombere batu tenti eke mweshimiwa na atwira aturetera na etayukinya within no time au turetera na inkugwa ntubo cokia nkatho na kiuibo yake mweshimiwa we mutongorio moya mutongorio ikuyandia na baku no e muntu te worongo no ntono kumiorongo ntukwimwa bakwa ibisa nikio ntorungamite kwa mutongoria waku ana wika konde na nkatho itena kithimi orobaru aringe cokairia mweshimiwa no ntokinya bangataniro eke na na Governor wetu Ntwethingia no ntwake akwetha ate ko karingwataniro neye into bibieto biteke ya kwa umweshimiwa wetu ari ana akilisete nyotisi ya Wasan Ntwethingia ora tukwetikia ni Governor wetu na eta na mbere kwa Governor wetu Murungu emutethacia yetu antuki wateneo ke na kurona kuro bonde uma twai formete nontu twai na thine rui na muntu wende nenda rui nikenda ira twawatane twitwinde twapome kundi na Mwenda Ali kwiya atwone twaganecie kundi ki na twetekane nwe na wasiri rui na ire au na chairman na Ali kwiya au bonde nyo twawatanire utuka twekero nyandu emisie ndi twatanite twende yakuru na yakuru ikundi niki Andi baugite into bibika batethia anene nuntu bakureta mbeca gikundi-ini giki na bombe guciukiria nikenda batwi ikundi ki tukomba nutetheka ura twirite atutethia nontu na twirite atutethia na ututethia na kwanjiria ruari tukuona utethio bwake kuratu anjiriria na Murungu amutharime na itembere no mutharima
na itembere no kumenyera ikundi nontu ikundi batu na turi ikundi mwenda twamu support kinya 2027 nwe tukatara ringi ari MCA wa njia wondi Muliri wa banki ripotera Meru TV kuma Jamiri wone ya Igembe njia Igembe Central. DMK Kiogora ureni MCA wa wadi ya Bogeta West na Rombetero Wangiro Gima kumira na kuthithia uchonkoni kiri nchanchamo ira ithiritwe igitana mbere na kunenkerwa twana tutu nini runguru rwa wizara ya ugima aja ndigorone. Akiaria DMK nethiritwe akiuga ntereche Central Imenti na South Imenti bamwe bahana ibonekene kidogo guchumbura nchanchamo izi ikarika rerua niria mukuru izikeneta Kenneth Kirimi uria ukwerekana mwana wawe na tere uturo nyuma ya makarika jaja. Nawe DMK Kiogora MCA wa Bogeta ya Baruguru na umirite na kuria Rwangiro Gima ja kaunti ya Meru na kinya kiri thirikari nene nibethire bakithithio chunkuni sindano nacio cithirite cikimunto twana twa mieri iri monka mieri itantatu nabo ni nyuma ya kana kamwe kuma kiri gicigo mbunge ga South Imenti kwithiraga gitauturo na kangi kuma mirigone ya Central Imenti kethirite kari cibitari monka tugita rugone na twetu na between 6 na 10 weeks tokenge tuciari oro ijui to vaccinate agwa a series of vaccine omba gwetagana ga muntu makere o rimwe kwithirite kwina spike ya cases ciana to muntu tukajwa mono. The other day one of our friends here at Nkobo lost the kid. The day before kange kale to consolata I think HDU is nyamwira halam pategere nonto I anticoagulation ikwithire giokaga kiri twana and the kids are bleeding and the vaccines are causing anticoagulation. Tugemona akambirio nose bleed na kwa tu kanda mwete ete kuthithia bora ete kumba coagulate ora otiga ko bleed then you bleed to death. So mostly it exhibit symptoms ya anticoagulation. The same problem na bale exhibit the same symptoms. So no, this can't be one of the whistleblowers in the hospital but notice akona intojabu bikuda bigi happen uga this cannot just be a coincidence. No ntonya bate vaccinated cibitari imwe. So it's important for our healthcare professionals gutegera we should not lose even a single life. There is no life that is hiyo ni kidogo. Every life is very precious, especially babies who have not had a chance to live in this world, so that we protect our children kena bamba grow up bwega. There is no tomorrow if we are not reproducing and if we are not taking care of those who we produce. So dispensary setu ne twange churaga itegere storing je vaccine. No, the vaccine is a disease. Mulimo jothajo attenuated. It's an attenuated version of a virus. It is introduced kwa kimwiri jo mwana can stimulate that body could produce antibodies. Ni mantu kinya jagwa timbaru ni Kenneth Kirimi ura nawe mwana we withirite agitauturo nyuma ya mwana wawe kunenkerwa nchancho iji kiumia kimwe kithiri ikando thirikari vaccine yu kwambekanite gero bwega nontoni ngikia mwana kwa cibitari nari health bro atari na any issue vaccine after akumto that vaccine irio mantu jonte jambiririe kwandamu kureka go crot na until yakinya Olivia kurema gukimeruke monka apas. So nkolia thirikari bategere vaccine bakwa our babies maybe no chidre ite that safe nonto kadrate vaccine yu daiji ndedrande na Olivia kwaja na tukenanirite muno lakini thai anto atithira atukeni atukorera as a family anto akwithira our baby Olivia is normal
So thirikari nitegere vaccine kwa ana betu ba make sure chisa sawa kibo na icha kubatethia ticha kuboraga. Nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumamu. Kire ripoti imwe ingine ati family imwe ni kuririra kioto kiao na bobo ni nyuma ya muchiari wao gukua bime bithatu kagita na kara nyuma ya gukua bonekene kuthira barine nkuchanio na nkurukintangurutano are gukurekana kuri na ana bange barashumiria na ubauga kinyabo niba mushijuju kulingana na ripoti ile bange ni MC Moitonga nyuma ya gikuo kia muchiari ujo na ndenja yeze tena thiri ili no ntangurutano bombite gwetana gukojera ontuko oreigweta nikieba na kwithikira kunene kiri family imwe ndene ya Kirua aria barombere kwithirwo bagikwirwa ni nyina wao muciari uria utirathiria biumia bithatu kuma akuthikwa na ndene kumirite antu bange baria bombete kwithirwo bakiuga ati bone atana bangina wao na bomba kwithirwo bagita guchumbura family eu na ne aria bo bakuga batabona batabaigua ona batibaige ona mathina jara bakurukagira ni bonka Kwameta Caroline Makena kuma Kirua na ari want mantu jara jandigaretie mono I mami ora akwire after 2 weeks DC are aja na ndaka iziri kuga isya mami na ntachiona nontontorete aja ntabona burunya reu mami atorete bateza ke mami bakiuga imami wao pejete omukethia kana bamureterete gintu mantu jara jama kirindisi na manda mkuwekera ngare mwanki bakeja last week mami atathire 2 weeks bejete kugainto bya mami na ndendoria thirikari entethie netegere nontu antu bau tutura ya munda jo magamba myake mingi na manda mu na chief na retired chief urare ariku antu bau ntabona inyega mbene ni ai motori ni atori bantu araya to batuche kwa epo bagatuche kwa CND sister regete ataitu na rastire thairio antu bakumira bakiuga iba mami kento kenge gya kurigaria na kila kitu imanda mwethere ize na nokona aretumira corruption ama atherine antu bau bakeza mwankanja Wednesday bakweja bezire bethirana beku bakoria na ina bare bero anteku batonyere mwanka nyomba batonya puma mwarijo pumira jojonge bakiuga anyomba ikatharua na into bajokie umpeta wa John Murigaria na unika kande muturi ango kampendre tuine karo na mudhoni na mami owe na masi no kande amakire ne cho eso kigo anto bejete bena ndisi na chibo kibake bakiuga bateko umenya anganka umanga nda urete mundau irigo kumenya na pambira na ndabera nta urite na irigo na nta bona nta bona ndo bamburi ura kurora ona kurona kunto twendo na no twembi ne dra mboni mwanongi na nta bona ku na ndibatika bauga biki agreement Jumatano bamburi demande ko dabera pambira biki Jumatano non baterete ntego bakeberete karo non tunyantu ko bambere anda ateria kuwa ende na agreement na karo nto muona bambere ambezura ende kwa chibo Jumatano zainya kenda bikia agreement na ntare kiobona ndene njeje kuma ndachiarirwe ina bare kitare umami arari moyo na mami arakwire na miaka 72 Marieto mbeta wa masio muthoni ini mamio kwa mami ao atandire byumye bithatu amamio na kila kindigaretie indisi na manda mukwiza tukwe aramisi bejita kuga internet na bau bangi mtake wingi cia muthoni igo cieta cia muthoni lakini tutabona kuma mwanene na undi na miaka 40 na ndaero twana ko na mware okwo mbere na miaka 21 mami naje trip ithatu na tutabona kembecha kembajo cionthe ke kwewe inyanda mami akwira arathira irwindamu tugeta twamwitira ndamu na nya batakinya
na jau ni jonda ike kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga ngikuripotera ndene ya Meru TV. Daktari Julius Mbijewe urenwa murungamiri wa ritengo ndene ya obisi ya governor wa county ya Meru na achumirite na gutariria manto kathumba jegie utongeria bo county zi kulingana na Mbijewe augete thirikari county ni mbeta kuthurania ugoti bomongana jwa bilioni 1.1 kire mwaka juju jwa thirikari wa mwena kinya cia macibitari ni aria nkuruki oritia kariba Meru bonde gutigira ni baguciandikithia kire mubango jo gima jwa sha nikenda bageta na mbere na gutetheka kumania na juu kwenda gucokia nkatho sana kiuthurania ugoti ndene ya Meru na of course ngicoka nkatho bara nabo bari ta ugoti muntu onde o Meru mu biashara muitithia bikibiki muntu okuthithia agriculture uri okomborete nyuma ntu ya jonde ijaringanite mbeji cionde ciomba gutuma Meru for the first time turongerere collection ya revenue kabisa yauma uria mwaka yo nyongio thirikari 2024-2025 yari 960 million na ndeto na 1.1 billion shillings na hizi ne kuma kire ile chiodo na revenue board amona cia masibitari ita ko facility improvement fund cia sibitari ko cia lingano ikeja mbeche yu ende bando tutarakinya target tukomba kuthurania turenda tukinye monka 2 billion shillings kuthurania ti kuongera ugoti ura bwithirite bukari inara kwithirite ikiura na aja nara tumbe gwakikisha tukomba kuinga marinya jau kabisa monka tumbe kuthurania mbecha cia kumba gucoka kuritera wananchi ngugi ba Meru kira kingi gitethetie ikomba kuma gikuthurania mbecha bali yetakiri kuthurania mbecha na mutandao kana systems cia collection to achieve kwa cashless nitethetie sana na wa sibitari na ku gesha registration ko chiojuriria kwa membasha inyano nitethetie muno inkwenda kwira nto beto ba Meru barabati ciandikithie gesha tafadhali ciandikithie no ntimurandi jo gutetheria ugore uri mwajire weta sibitari kana muchore okuri o muike sibitari ukomba kwitha thirikari kiomba okurira inyone tutethetie yomba kuongera revenue yomba gwitia sana inkwenda kwira revenue board yetu inyone ni pull up socks no ntigo kuonekana na ndi sibitari ichikomba kuthorania nkuruke revenue board na no I change the responsibility ya kuthorania mbecha kuwa nkwenda kwira the CEO and the entire team bagiri ku pull up socks pakikise kuntu kunde na aria kumbite kwithira mimbi kwantu barateriaga na butu ga pilu kiribo nyo ibone kwina gitumi kia kusika gikwaka Meru yetu litogoti kedo tiritaga no ukeja wariru na njira ya heshima with public relations customer care tikumakua tikurantu hapana ikubariria kereanwa bukaritogoti tukomba gwaka muthia jwa teto cieto cia Meru TV tha mugwanja mbethiro ngi kwendagira kagita gake gana nkuruki utegeri bobwega po Meru TV oni beta Dennis mutuma muthomi